Amalija je sredstvo za prizivanje demona, tih takozvanih vanzemaljaca. Znači, Amalije su sredstva koje su pagani nekad koristili kao, dakle, Amalija kao sredstvo za prizivanje demona u ritualne svrhe. Tako da se po Bibliji ne preporučuje nikav naki da se nosi. Znači, nikakve ogrlice, narukvice, minđuše je simbol ropstva. U stare vremena i u Bibliji piše da ljudi koji žele da budu robovi, koji neće da budu slobodni, oni su nosili minđuš, alku na uvetu i onda se znalo da je on rob, da je on nečije vlasništvo, da on nije slobodan. Danas ljudi ne buše samo uši, buše i nos i telo i tako dalje i pokazuju da su u stvari robovi. Tako da svi ti pirsinzi, amajlije, prstenje, uključujući i bračno prstenje isto ima svoje okultno, odnosno pagansko poreklo. Sve te sata i nakit koji ljudi koriste ima okultno i pagansko poreklo. Za više informacije preporučujem knjigu Masonski okultni simboli koja može se nabaviti preko sajta naukairreligija.com.